Hej, ja sam Tijana, dizajnerka u kompaniji IKEA. Ja sam dizajnirala ovu dnevnu sobu. U ovom prostoru imamo 3 rešenja za postizanje zajedništva u dnevnoj sobi. Čak bi u užurbanom svakodnevnom životu trebalo da postoji vrijeme koje svi provode zajedno. Evo nekoliko savjeta kako da na najbolji način urediš svoju dnevnu sobu. Svi znamo da deca žele da budu tamo gde smo mi, gde god da se nalazimo. Moj prvi savjet je da uradiš inkluzivni prostor u kojem se svako osjeća kao kod kuće. Uzmi, na primjer, stočić za kafu. Dovoljno je veliki da se svi oko njega okupite i savršeno je mesto za crtanje ili igranje društvenih igara. U uglu je šator za spontane nastupe uživo ili jednostavno za druženje. Budite kreativni zajedno. Moj drugi savjet tiče se odlaganja. Odvoj malo vremena za sortiranje i odredi namenski prostor za svaku aktivnost. Tako svi znaju gde se stvari nalaze, pa s lakoćom mogu da ih uzmu, ali i vrate na svoje mesto. Otvori nekoliko ormarića da vidiš kako sve, od društvenih igara do kostima, ima svoje mesto u ovoj prostoriji. Dnevna soba nije samo mesto za igru i buku. Ponekad ti treba da se osamiš i opustiš. Moj poslednji savjet je da dodaš još jedno udobno mesto za sedenje, koje će biti odvojeno od sofe. Fotelja sa visokim naslonom omogućava ti da se odmakneš od glavnog dela prostorije, naročito ako je blago zakreneš u drugu stranu. Nadam se da ćete ovi savjeti inspirisati da urediš dnevnu sobu, tako da u njoj svi možete da uživate u zajedničkoj igri ili trenucima mirnog opuštanja.